mantataka tuna bengaravi, o yake tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na rewa bata na sunbells e tinimbulu makau. O kenda tuna senga tikunin driver, se senga ni wakamotoka kandau Dren na tutu beto seki, erto satu bakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nung ni boli-boli. Rawa sara, witar-tar ngayani na taliboni diwan dua ono toluwa diwa ono saibarua, merto bakarotaka katalada mai na nung ni boli-boli, ena kenagona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Diwan 21 Toluva Diwa ono Saivarua. Erto ngarap talangan ikan alai waka suburi ani nanomu yaya. Maina nonderto stoa kina nomu mati ni katumba. Elevo tu nabi matanggali life insurance e Amerika. Elevo talangan na kina itu. Ia na Lincoln Heritage Life Insurance yang aniti kanda pabina kana ito kay kanda sa may buhay tigo-tigo na buno lewo. Kaya wala may bangande so sa may buhay tigo-tigo tunday. O tabi matitiko si Sen. Raw sara na pangaleo fo. Katiko talangan ay labi maruroy. Lincoln Heritage Life Insurance. Nakamba ni dondo nga daw sa mga claim. And aloma ni rosa nga bulu ka pa na yawa. Kasama niya na lenga. Isang oti karuan na yung bag. Siko mo na website ko itong gori si TextBuy. Kinabasi mo walu-wandua, tolu-walu-lima. E na kinay tugu-tugu matay na lang. Lincoln Heritage Life Insurance. JJ's Food Shack. E tigo kena nakakana boga biti me bakana kokonda. Lobong benga ni ngai kani doito na bundi nan dalo se tapioca. Nakakana boga malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Wee! Nakaritoa sa wadha badina na kani kana. Kay tigo talangana non to specials and lomo ni madawa. Daw tamba na Facebook na doi ni tiwa na bani mandrai pai ke na bugatale. Go na JJ's Food Shack. View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talangan rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Giriti rito sana kinavitu sa mabitu tolo vio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Puro na o na chiko rawiki ni Sandren Remay. Nagtataka. Bakit na dono? Ina, may agency lilibre to. Sa tayo ko na marami ko sa lumay na mga agency. Ni borro tigongo kena programu warotaki maina vei longaniu kena Connect Fiji Care. Ena vengarabi na Mama Kaubesi and Radio Mbulando Mata San Francisco. E kauti kanda batamai. Ada radio Mbulando vata vakambula talitiko yani vikemnin siama tiko mai kera biboso tini mai dava toko bakalilai mai davuka toko bakalilai non tutu vitalanoy o sena lenga. The show must go on. Se va dava mama. Dono vinaka una. Nimbula vinaka vakadava na madango tos vinaka na vingaravi. Mai na velanga niu. Welanga ni ngo kata vale buto na korturanga go Sacramento na lamu ni mada todongo. Triple digits na kata the chicken. Ni kuasa nga sange be malume na raki na welanga ni ngo. Satu to kasar na be ke mami ni sabe malume vale na raki. Totoka i ndunga na i tukutuko e ato rongo da tiko na matakani kua na wakaroni dangi lambai. Dangi lambo Hillary, wakanui ni na senga ni tona wakila, ia kanga i tuku ni tiko e ato na wakila tika na tunu makani nraki, and then around ni na tautali tunga na udai. Watiko e a ia na vengaravi na longa ni ume toso tiko nga se vadava. Toso tunga na vengaravi. Ana kai totoka tukina na longa ni unimerika, se vadava. Kanji na nita. E tau na uda, se dila na singa, se dangi lamba, se dava. E na toso ngā na vingaravi na vilonga niue. Waka vina ka tiko kina Connect Fiji kia nandra tu vito koni ka rao ni nda mai rongo da tiko ani kina nande ua siningo nongo mai na vilonga niu ko. Waka vina ka tiko kina vi marama nei tā, mama ko vesi wasilangi, nona loma soli, mai vingaravi ko talinga ni kina na nonde wasiningo na watongo na kena sanga itunga menda wukei menda wakarara matakitiko na itokei na kai viti kanta sangole mai da sambutu ka mai na bonole bongo o mirikai mama waka roni wakambula manda vira na siama tiko mai veki andaru e na kavini kua isa wambula ni na biasa na chinkava ni nonda vanua wambula talinga ni veki ni na turanga na marama mbale oke menina dorbon ngonele oke menina lalai o bambul tal singa ni benong guna
tokong gor may rewanga. Sinredi ko ni onchik mayo kilangan na tongon leklem ko na kaysa mamekin na. Bulubin na kanana. Dombula vinaka me rewanga. Ia na nondaru vital no na madha sawati me bakanduru vital no takatiku anda waka totolonga anduru reilesunga na vika so anduru samai vital no tiku kina na madha sawati baleta ni oti nondaru vital no sangi liu tal nga ngiri ra lako mai ra bola mai na vika anduru ami vital no kina na madha sawati roni pe bakarara mate kitale mandanga na vika so anduru taramai bakalili na madha sawati mama. Iya, kantor vital no takachiko una na lebu ni toke or saya ta chiko mingo na nanda i Amerika na be magawa na be singa banda na singa ke le chiko mena Fiji Airways la ko chiko mena na sasanga na me ngara bi bula ike pakakina na ngara bi na be matu bai ndona masile bu sarla ko chiko mingo kantor vital no takachiko with a green card sa lako chiko mai sa chiko mena na volotar ni takaka durban nua lestale kakete baya ye chiko talangan tona kene wasile bu korsa me bengara bi chiko senga tiko bira na beka chiko beira korsa lako tiko mai bot kene non green card se sompek sarti makapike satu non volotar ni takaka baya andora be bukito ngakina me rabakara rabataki ni tu eso nangoni sala erna rani buke irkina merani ra nakaka en tamana ni nakaka ngona caregiving industry Amerika bamimbinir sa setup chiko nanda agencies ni toke mera bingarabi nada bendarin taka menda buke taka kina na ilako ngo dora tarai ni balela na matenika na taka ni tax ID sa mendona nomu namba kasi ang naman social security ron yung bang takto kaya driver's license ni sandalo to na AB60 ranyo nreba kaya baka sabi bulin rebe ke kaya sinin rebe ta may bichara ni may bulin rebe ke dina mena tamani kinan so nakalaling ko ibe kisar vale abu ano tamba na niya takatakang go na caregiving nan reba watak na nomu garaba ni sotalin na kalasi ratu erbaro takitu erranyo lakaba mona bakarota kiko kina na zakazakanggo ke baka esesang niyo terintik mikina na maybe te o kla FNU sotal na bitamban maybe sa lakaba chiko na program go ke baka o nive to sa talease ni teke pune sana go etu na unisala ni rani i zakava kina e sona buli merawa ni o tuve ko e sona ka e na ro sarakina na nomu zakadaka dina todo koe mama nomu tukuna nga mingore na vika roni ra kava roni ra sona bulika onge vaka sama takatiko endona ka roni na mai vaka berra vaka lebu na non ritos sama tanga ya nan reba baleta koe usando tukuna tikina veira na vikim dona sama tiko mai viti manda vikim dona sama tiko mai viti kelani ve ambaki lebu sa do vaka le fomu tiko en green card lottery lebu sara nana makitu en green card lottery dona kango ranyo ni dhakaba na ngono ni sa ambiuta kina na nomoni moni sa wakale fomu kina ni sange me wara katuya ni na madhala ni green card lottery o ya mo ni lakani ni lebulin reba ena rawa sarno nomu mai toso i Amerika ke waka o san reba ramai sa wakalise ni ramai gayo lako mai. Dena ni kona mai wuli da tali kia mona mai mena mai visau na liseni o na lako tali na DMV mo na li wulin reba tali kia ia sana rawa tumbaleta ni ko sa wakalise ni rau tu mai viti ando na kau ki la wakalewu ni lewu untu sanga mi ubukeira endo nrendre ke waka esember sartunga ni reba mai viti. Gevango ne nindan tuindui tu mama so we can the to o ya wasang din riba mai viti o lak ngami ki o sa reda nga o sa kila I have to drive o nan riba ki ke kai senga nan rendre no gu vitu sakin rendre na no gu toso mantanga ko ya io so we can the to la ko mai tu riba mai viti o la ko mi ki baka tu mai ndoma mbula taka baka lewu na ramba ni ngoni sali tungo na to tolo ni motoka na vika ke tu i sanango na rawa na bibu ke nga baka lewu ke baka mon riba ra mai viti ngi o la ko mai se dam beka no rai mama una ova sam taka chiko na
may Australia mandai. Mhm. Oh, si Bernila ko mo Australia. Ayo, o baka samtaka chiko nilele mo non, tanya ko Australia rakaya. Mhm. Ni raw sarvir na bito sa ki Australia, menala ko Amerika. Mhm. Okay, Australia sambo chiko pinakasaranga non to public Na transportation public. na train, na bus na. Ebe hindi balilichik na situation may Australia. Mhm. Bata kena ike Dina. yan na bebe nakatagsaran. Yan nandun sar na advantage level kaya baka saron ni on reba. Mhm. Dan bata ni nandun to transportation, public transportation, siya nga sar ni beba ka nandun to may Australia. Nakamatang onda rongatay. Dina todo koe ai. Dui tamani dui levo io ngai levo talanga na daka e na rawa sar na vosa u waka samataka tokongo mama nongurungo da muni waka madala taka tiko ni sono wuli roni rabaka e dora ramai. It makes them more marketable, E na rawa na nomu daka ke waka me o samba un reiva rau toka mai, Dan kena buki unai o waka samataka chiko na market taki ni caregivers kaya yung manda si kalila isaranga nanunggo business compared to the big guns out there, the big businesses. Kalila isar, so minjilila isar compared to the market ko sa tumbay mi enabonongo. Yo, dona ka o tali viau ni ubaka samutaka na non rasa kilatu na turanga maraman leni bonongo Amerika na bingkarai ni kaivite. Fijian caregivers are the best. Every now and then we hear them talk about that. And kaya mo nga waksam tak nangon na makasara ni sendola ko mo irna chinanda. Ando me daka tu me buketi ani na so ni dur ni buli bat kana be kaiso. So this is like 30 years ago, 40 years ago ko sar me daka tu na tamata irna chinanda. Nambun dambeka ko me daka tu samai bahkan di takatura may bakota tunto na yalo KVT and Vingaravi and Bonongo, especially Northern California. So oir na tamata rachip mo ni rabangara kegi was rabangarachi na kegi was KVT arbite ni rongoda na Vingaravi ni KVT wosili. Kung ano ani kay mamisa nangonango sa akin to sa lelebu Anda lelebu sa lebu talaga na matanggal mate sa ratu merang garabi. Kaya baka bimbite chicken na buli na matanggal mate ratu. Mate mantangan tala kumantangan dali buli. Kumantangan na basic first aid, CPR and first aid, so nakalalain na rin to online na ALS Society, they have classes all the time, online classes. Or to Alzheimer's, dementia and Alzheimer's, they have, a big organization out there for viva dito, we're na matabubales caregivers on the different types of dementia. Pati kena buli kwa satu mendarani dil takakina na we matego. Sa chiko mandaya dua, sanga chiko tal na we ni mate. Na weni mati ko la ko patana we mati ke ko satu benta sange buli talanga yani na weni mati la ko patango okay ngo ko sa bola chini la kama na hospice case satu kuni mai ngo sa bola chini la nga sa bola sa tongo satu ko mo buni mai sana be bitanga ngone singa se bitana bula sana kelka to sa kalaka sa ko saranga mai ana comfort kit the comfort pack, the comfort meds ya sana mai soli kenda sakela bina kachike so kenda sangara mena vita bata na hospice kenda sakela sartu nganan duin ni wani matea bata ke na kaya raka boko mona sama ke na nangase so livi kwango kabina katimer to bina katorto ko me ko saranga ni masa me kuni wango educated kenda sakela ya sadak saranga to so da kitale ve rona ya ua se ve bana ya ua kenda sadak kenda ka koya ko bimbi chicken na nanduin ni nantabaka rawe nambimbi nantabaka rote kikenda nindala ko mibiti Vita tunga nala mate ndakila ngor mate takase ngor mate ni utos mate ni suka buninra sabi ko sa tanga nakana bi matalali kave leo manda kana kau gemi buli dike na rete mi bitir na sangka se salak sarabos tunga sarabos sala na satu disangor sa aloy ngor mate ni aloy se
sondo lasar tu ko ngor do war kau ya minta lang biki santa ke merida se ven do china na mate ko chico na rana Dina. como na Parkinson's maybe dia na ngor sa nin tu bangori atur bangori men bilici sa wala kan ta som ke dia kita sa ke mari tu yan da sidikila na minta wali kinalanga ai Abang tu kan nak kena vital lotik tu mina manda Nanda kami viti iya. So weekend da sa binak sarong ngono ko sarara ma lagi saro bici. Sali una ka sar kilai. Yo mata na just talking from my experience na nuga to bike. Tangai chiko no mate sar lagi no kisi. Ngala ko mate sar na Parkinson mate kira Alzheimer's. Iya. Kisi bimbiro rua. Iya. Rano go itaka ni Rosilibio na vitadini Rosilibio na tak gonggel ita ka na tak go. Una. Rano buntu membulan na bisi ko sinikila sa tap sa ya de chico Ane tu na me awer mo na gaisa na California na baka ngono go. Na cellphone iya. Yo sa bara ka pa off. Yo off na bang gara na library. Kala mo na internet mo na library. Gari. Iya. Alang sar ka na library mabili ko tu sana ka na malatang na bi matanggali mati konda mingarauchi. Pamana o 100 tak chiki na menda bi buke Iya. Dami buke ta ka ba Wait okay mantangai. Tapi buke ta ka ba itoke baleta ninda na kali mo ni kim sala ko itu menda le bangara na clients Alang chuna bi market Sangir mendua Ten mo ko yo na tamang go tapi ko chuna mati ngongongo Sana mati sangir mata mandua Oya saba yo chikan yo okay sa lang search ko na vital mo kenda sa market tak search kan yer nang bir chimia rekla chimia my Fijians are the best caregivers Iya. Okay to kila chika di salungo dotal na ka o sa laksan ko baka sama wali available chiko baru nunggu squad Nomu tombu. iya nunggu to then who is the best person for this job kila Ocha, mati mantangan ika nakasentarong na kahit tugon may Kitungan rabang gonggong malatatanong ko tao ko yung gonggong Siyempre na ng biuton dua Yung daw rubuki luto Balitin tabi ko chika na Parkinson mata Kembal kali, sakla Wala mo na kanalewu Kanalewu, nakanambi, nakanambalabu Sana pa madalta ka morto Ocha, menta sangkay baka samta ko who is the best person to go and do this job Dona katalita ki Metiko eso na nonda caregivers orasa Buta binakatu buta binakatu do ngana puno ko ren lembi chiko kina kila ko ngona ren besu ko na tak go na klein go bitikin dona you want to put your best caregivers out there and we all want to be best caregivers because we all want to work kita binakata kita menta binakata Dina iya kaya ka ona sinyo na pa wele tak chiko Yesa no ko nga ay kusana wawato kay wala to ko sulit chiko na takataka kila chiko na kala ko chiko mesan dua na Nangangandri ti ko may iyo mama Mata nakamo nakawa ko ngone andur mitan lo chiko go mesona ko na ngona ni wawa chiko ya mesona ka me ka chiko Dina iya tarwa sala O wakasama taksar mama ni kongori na kisi vangori me okay kisana wawa tok mentanga baleta na takatango ese o iko bakatiki kon na tuki ni bisinisi o kilatiko iko sento mentanga bibo sektak na takataka kenda to kilatiko kento o kongo ese berni tiko bina kono na kilaka me venga ni tike na ngandre la komingo kento to kilatiko ya iyo nakaingendo bakalolo makina ni o tiangendo lila kutiko ni talno andarongo da bakalibu ni talno ni ngendo batungo kaya na tak ngaila ko mayo ko sa suliting a virto na wekana. Se ko sa suliting a vir no bikilai. E bati ko so nguna ni dakadaka iyo tu seng ni kilatiko. Senga e solitiko na dakadaka mbaleto ni okoya enga nitiko na dakadaka ya Ya anto na kame. Nda bina kata chiko na menda marengeta chiko menda buke chiko na Kento irongorongo. Akan di rongo-rongo o irma ta sala la ko to manamai sarme dakadaka sarlesiani lebu sarme lenga. Ndala ko ni mana sono puno tu kuno mai ngono mantangan ko ya wa tinango ando to na kegi marama ni biti ngo na rana o asinati esa marama binakadina ko ngone ya ni wangka garati ko sa bangarangan na Fijian caregivers pachu ka na kanila ko lako ken bal pale yo nangono mono ko tinikin tua o ko yo ko tayani Metoto bata sarang na understand sa to kina o ko ya sa takasaka wachikya Dina
Orang ni viti sana turang ni viti anda kata kata kerja. Mhm. Ya, ibu ke kena balik, ibu ke panau kini bisnis sih. Mhm. Na non market tak kau ira na clients na company kay viti. Mhm. What ke na non garabi binaka Mhm. client ya na Dina. non garabi binaka. Dina. Ruru saranga. Win-win, Win-win situation. Mama o kutiki andarulis tale manda ki na nonda wulida manda na nonda dhaka-dhakai. Iyon, dina ni tiko na wakana specialties, wakana ALS na dementia na kabaya. Ndageli wulida menda kila menda garavira wakadhaba. Iyo, dua manda ngana ka au kila ni rauni to na wibu ke taka waka lebu, to wikenda to na sami tiko raungo. Ia na the basic sarangana, basic. Senga walenga ni first aid se na CPR, au wase tiko ningo mama na o wakasama takalius tali na nungu sengi mitiko bu na dhaka wa caregiving. Na wase tiko na madha sauti na nungu mateni kisi, tolungana bula kia, sange laku talmendo tal na dhaka. Laku talmengo, go wase tiko ningo entu senga sartunga ni dona banu o mei buli kina, maina except for that one, na nungu mateni kisi, koia wakasama takni o kaya sa andavu tunga bikiamni na sangarabo tina quadriplegic o nisa na kila tiko na ka kirovital no taka tiko ningo na kakedi ko na dhaka buai. O tia na nungu sabi enro levi mai na dhaka yambale ta nimbu ningo nindo wasa kay African American kenda sa kila kedi to nungu sunra na bosa tunga. O tia o sange nungu bien ro levi mai na dhaka ali o li turta lindo tal na dhaka sangirte kia ni veau. Mama sangirte ngani go sa tukun o sa ba yo tunga yani. O sa ka tunga ni roni u dhaka na dhaka ngo. Tia nangono sa lako kini vale. O sange le reda kia bundo tamani ndoma mbula lebu sange da vio tale kia baleta ni o kono marama ya. Stroke, davo tu ndona sana roni sebi buki ndona sana sa senga saranga. Oi como ngai viso taki koya indela ni mo de so she's practically bedridden davo tu go endo esen berba kan ni viso taki ndona diaper se kila me nakabaya mo viso taka na city mandanga mo viso taka me davo tiko nga koya oi como ngai sanga mo viso taka mo sama ki ko indela ni mo de balatana quadriplegic endo tani toka pakelela Konga ya mama na tamani ndoma mbula lebu o sange wakasamtaka, that's just basic stuff. Mo viso taka na diaper, mo viso taka na city, ndela ni mode ni ndabo tonga o koya. Ya naka da waka vinaka waka lebu nongo ni sa tue lebu na bono ni buli karani to sami buli the kina ke roa wasi tiko ani na madha sawati ni ndona turanga ni viti sa tiko talngango mai I Santa Rosa, ni Cleo ni langi, ve madha o lako tiko na vuli o koe sa pakaidora sartinga na academy, ko ke latalanga mama ni leunaka na vuli vango, you can do online. You don't have to go, mole attend classes in person, You don't have to go in person, Kila baka na numu mamadal takatongori na Google, numu mamadal takachiko tomande una na nonra, it's, it's continuous, it's evolving, Every day something different. Batalanga na medicine, na vandindike. Nabi matanggali dementia, nabi matanggali Alzheimer's, nabi matanggali stroke, nabi matanggali Parkinson. Nabi tatal tu na branches, Sangela ko pati kana weni mate, na kabaya una. Pongona Sangela ko chik mana mena kana buli nangonongo, Sale ko mena kana buli, menda identify taka, menda ningon ndara identify taka kina na visawe ya chiko veindua, tobi ko chiko na matengo, ena rawsar ni ko buki ko ekina. Paleta ni ko sakila chiko, na mate dava chiko wa, ena vango ko ena sonongona, ena vango ko ena sonongona. Nangona le kala kina mate ni singo ko sundown. Sanwa ka tega buya vala mo ko ni sakala sambuchi ko sali. Wajita ko mena vasige lebu. Ya mo sana kilaki na kama nakaba. Kendo aggressive ko kaya na kai. Kembal malengono binang nang rui basili mina mataglilay. Ise malumuto na nanambulay. Ya malumuto na nanambulan ro sera di basili mi na kakedba. Monrowana ka tunang una sana tega bu on me kino ko ay talaga masa on talaga no ko. On talaga no ko. Ya mo sana ka bibikin na nanmanda bakasangara sana ka Akila ka that's why we are here. Kaya ka ni biataro, ni message maybe una, send message maybe au mendara ni vital nota kasi
nadaba ningan reba, nadaba kero di bebu kenikin, as in resources, Vena ka that's mama. available. Ovia ko tiki andar listali na nondoro avital no takatiko, kilando mandanga na kali bungo ninda singela kan mindali daga na kendere rai, Right, yeah. kendere rai na nondi sulu beleta ni kende tona na numutumbeka na caregiving iko living garabi tunga i vale o tunga i vale o tunga bat ki ko embada tu se sangasi tu bio o mama kirkero ni vama dala manda mai na tikino ya beleta ni ndu tu na kisi so ela ko mai na matabu vale like they just don't care wakando na matabu vale o living garabi kina or tunga onge sa mata bio mo tur mai na veleti na veleti o mbite ani onge mbite kina whether it's a cookie or whatever o na mbite ani dona sasa na sasa onge mbite kina cookie na tikini mileni se dabe bia kani okoe sange tukuno koe oh no we're not like that you just bring the napkin kia o sange torarau kina ni ndui tu ia nduatal na matapu pale na kake de i komona wakaruta kani na veleti na ngone mbiki na veleti na idhula na isele na kake de ba me tubani wakabenaka ni mber ninge ombiti mbumbuya ni mere ndambe me kana so na ndui ya roni va madal manda kina mama kerkere Okay. Ewan ko, hindi mo na nga nanra kinimbulay, near na clients. Chika sana ako baka ko bata sa pamagalta siguro. People who don't care how you present it. And then there are people who are just very particular. So man nga, narong-rong man nga ninto mo, anda? Iyo. Baka resevaka. Resevaka. Iyo. Kami, kaya ko poto kami nomong sarto nga bi, kami ando ko poto nga nanong to, sembito kami ako nandong mo. So, rabi na kata na soft, So, oyo mo nga, sando ko na, sando matuto nga bi, na mamuwa matalito na kami, stress ta ka, Iyo. O express ta ka na matango, na domongo, na lingago, Iyo. Baka mo aggressive to may. Baka mera ka, radikata, baka aggressive alilay. Buno ya sabi so talkina, Tama malumuta ka din na domomo, umuasa pa malua, Iyo. Bamimbir na din di bara, kala ko sa to na kabaya, Pero binakatira na rongo-rongo ni domon da me malumani. So nung una dat kala ni ragdig di bara. Dawa sa di lagi, sangay ba kamera dugro talimay. Stop shouting, Banchi ka na bingarabi na bigibig. Siya nga wala nga ni medical, Siya nga wala nga ni olaka ni baka monasi, molaka ni balimbulon do na singa, nanumutla ka nakasar nga ay abanas. Kaya ko nasi may vitis, yung nasi doon panua, numutla ka nga, ko nalako nga yan, nataka mo na mitay banas, wala ko ibalik. Chiko orto may balikur, orto na basanggar may nakakana, orto na dilimutak may pan client, pan patient, Chiko orto na sasama ki. Chiko orto na may sasama ki. Ya, sar ka nanon jaber na tuwi, nakatag balibulay. Kung nakaya, bindi chikin na caregiving, Nyo ko baka mo bebe tora kaya sartong nga baka laylay na be balalay mike light housekeeping cooking namu nanumi sulu chiko ko eso para ndarani pa scrubs yan nandarani nananda scrub kena na isulu ni daka Ge kai bina kina mama ni sa so bina ka tu rara no numulibuli na scrubs Oyo, nandun na po nubin ang ganin ng kubuli scrub. Baka sando na mo, sa kalaki na po mabuli, kinunog scrub. Na scrub, sabi, may chicken na almost $20, plus tax. Doon na top, doon na $20 na bottom, Yo, doon na kataling ko biyo, nadula ko mo na goodwill. Yeah, na goodwill. Hindi na. Doon na nung scrub, binakangori, sa rekabo toka. Sa binakasarto nga, to binakatunga, sa hotel to na kena design. Bebe, tulungan ng dollar diya sa nubul ka diwa. Kaya kaya sale ta ko goodwill, ni sale talo goodwill, Super Tuesday, sa mga kabaya. Tapos subutal balilay na kanisaw. Hindi na. Sa na po na ba, tu ko Amerika na thrift store na. Kaya di ko binakatoran ko na kaya, if you're on a budget, Tama na naman the presentation. Matemi ka kondor tu ka una nakaka ko sin nakaka baka mo lay nasi balibulay. Mo lang nga nuli nakabanga na namuta ka pa nasi ulis talimay. Go waka mo luvenra. Ningo narararawat kina mo na comfort takira. Nango na mera kanakina mo na so nango ni ko na baka nira. Maleta nira sindro nira chilom binakanakenra. Mo na kila na consistency ni kakana ko tuko na may balimbula ni no sa ko may balimbula sando lak batami na non rekeplen to belasar mo na wili ka pa na kanada na keplen so lital nga may na keplen na non raway ni matitudok to wala mo wili ka kenta sa mo nang kasara rosar na cellphone wili ka ngo na kanita ko kahit ko na matengo ngo na ben matisulmay kanita pa na ben matengo
Pati sono ngono nirlak mi pangkonan nas nirmi bisi berarti kuno. Is he taking it already? Ki kumo kelasar ya nawa ni mate papa pun nondo susua. Lakten mi tu ba deh. Iyo. Ik sar kelasar ingor kono mata wani mate ngo. Pak aja tidu chiku fasile chiku kono mena lora sepem. Iyo, fasile chiku ngono ngabo. Do talangan kaya na recording ya. Ngora bimbi chikin na tak ngo, na tak ngo bi bakani bi basilimi. Oli banda murir non renda-bendavo. Ko pakai so sandali closer sandali rengudir rendra renta sapa mo di bir nando nobong ya baca kan anak-anak ngo like housekeeping cooking nanomi sulu-sulu so very high end clients kala ira levo na high end era senga nindo vina kata me kila ini o kendo non rekegi ba non rekegi ba rando bebe ngone la to beka serasi ni vina kata me kila nyer sangara bici sarangandra doka ni ndala ko bangoli lunch rando kaya can you just Iko tala mo boy suliani. Oi sulu me babi nak. Ngona ndo bimbi na no mula ko ni kina mo sana torra chiko na sana la ko chena no mu na agency man this from agency perspective. Yung go tala nga bir na private caregivers Linda sala ko ni ba ngono normale. Ik san assess ta na balungo. Sana kilasar to nga na puno ito ka kinoira. Ocha sana nge huli na matero chiko bira na likes and dislikes ya. Na karon do binakata at what time iku sanggeta kata ko so na kambi piana non day sulu era kem karon do way sulu binakanir le lunch so rondo lako to nga besi nga lunch ke dinay ka kem balam ko mo sana kata ko bule to sana no isulu ko iku kilana benga ni to ka bana watekina won ron lako chikina watekir non itoka ni kem ni na le sota watechiko me viro binak chiko upako satu kuno una goodwill nga sarawatan na isulu ba ta pangana iya dina papa kake diga tungai goodwill if you're on a budget ke bakal mo chiko musilini bili ni chiko babinaka ya saka nga so talaga na stoli le berpungo rabin kat sarto kanong business dina todo ko binaka mama o pakasama ta kanu bakamadala ta timingo ri o kenda na bakai ko sana turra mai na housekeeping na kango bakaso ngono sana liba katal na luben right endo na ka au bulida talnga bakale kono no manimbimbi mendorbital notaka o yana nondra menda tarungir ni desengi lakwani menda tarungir what would you like me to call you to address you or address your mom address your mom but then you can do oyondo wamadalo nga bango mama and in my culture where I come from o ira keda nga ira sama tuar sangase we either call them mom or auntie or grandma o kenda vati au nau da nanonda kadivira na matua nanonda rokovira o sangendo tarongira ngone da baleta ni so mandanga o sando kadivira na mame new le vengarabi rangendo la kana lumen ira sangani tali takaya koe ana kai bimbi kina menda na kilarau I liu, menda tarongira, how would they like us to address their mom or address them? Me rau ni matata tu kina ni ber ni tongeli toso ya nondo tu bingarabi. Iya, hindi sarang nga una ya. Dono kan bimbingor nanon address take, how they want to be addressed. Mambimbi nangonongo sale besar na kila na bibisaw na nando buru-buru lebu sarabina kata meri address taki as she or he or so we have to honor that they are not the preference kendo dala ko ni as ndo ni vingara dala ko sarga ni mentalita ka na nanda taka dana sinren le impose taka na nanda beliefs na nanda religion na nanda culture na kakete ba right so kasi rin rin likadin na uwira, ni uwira sinumunao. Yo kenta that's respectful Menda yo uwira, rin sini talita ka chiko ko baka sa too much me ay unay, they don't like that. So just ask politely how do you want to be addressed. So naman the political preferences. Yes. Kala sandara lako ni sa kila kung Republican no ya o Democratic iyo sandara na turtok man nga sayo yo tunga iyo baka ngandali mo ondo batakin na sisenga do batakin na sisenga iyo batakin na lako chicken ni da turtok nga ni nasa ni ken dala kan mendali bingkaray
Dina. Totoka wako ati waka mbula tuka ani viki mdona sema tuka mai nika mbula binaka ke rosawa se tuka ani ke wakai soer na veli wuli ani na bukuni dhaka basic sengi tika muna dhaka koia roni ndo talmbeka na singa turoni ana game vital no tu ke nike iyo ke ro tomani tuka ana ni ro vital no sa roni voto kango vita na miniti mena mai dhava tal na vital no na mai na vilonga new na kavini kua ni reida tiko mengore ki romai beto mari tuka ani ke mamaka ube siwa se langi and kena sanga itunga menda buke baka bimbini sa lebu tiko na itoke lebu na kaiviti sa rai adu tiko mai ana ve madhawa adu tiko mai ki ana ve madhawa ka sa mai tomani tiko na venga rabi tage kila ke de tu adu mai merika gona vanua enda mai tau yavu ke de kina na longa ni ungo na tamba ni venga ravi se na caregiving ko ngone ai sambi bikina menda na kilati ko na dava endondonu menda na dakava waka bin benaka tiko be mama and nona mai be wasi tiko na beka kiro me wasi tiko yando na kambimbi na kende re rai na nonde sulu mama utalitaka bakale na ka ko wasi mai na mada saoti ko na o klando rasa ngi vital no taka na program y ndo vital no taka tungani semberin dormi vital no na bilanga niu na kena kotina toku kunilinga anda sobira resanga ni bina katoya wakam bimbi ke bakai so ersa giba na kulini ngon ratalnga esa mama re ngon esa kila sarangasi tukina santa lakan mendeli bingarabi very thin koya bimbi kina menda ndongaro na toku kunilinga anda na nonde kochi na nonde sulu me presentable me mangosa tu ani na kendiri rai anda satu bakarau mendalakan in the living karabi dona ka Kandi nunggu uno sorry to cut you off. No, not at all. Open katola ka mo se ani. Misala pen donando ni business melere dan dona client ko. Na kasar ngale market te chingo na kegiba. Dina to doko. Tarndo tarmeso. Will your caregiver be here on time? Yeah. Can they be here at 6 a.m.? O eu sario. If they will be here at 6 a.m. Na time na so nakalala ni rendo sampai pula ver particular. Iya, kuana roni taka bongo. Taka chiko kenda sale market taka sarchinga na caregiver. Kuana sang ni bera. O kuana kuana ni basanga, kuana ni sasama ki balai, kuana ni nakabana no laundry. O kuana nakabongo bigo. Asli bera. Bera sa chik sa ngai bera, baka tukun chik ana non expectation sa tok sarta ngai ya. O cha me gela ko ni tamike caregiver. Matin siga ga bera. Terus sing sempat impertal, O tiange lakan ge lindambi tu ge sini be wasanga, Iya. Do na waka sama ya, o senga o lag meke mo mi vinkarabinga. Iya. O sini me wasanga o senga ni mai sesama ki se dava, so la kaba ya. Sa buli ta saranga sana kalalai nang muna lekalang gue, kona nakake de sini toto bata ke na manda kilaka sin toto bata ke na manda experience, and that's okay. But if you are willing to learn and you are willing to share, and these things need to be told, kala menda vita nota ka bata ke na caregiver, right? Kera pambimbi, o iko muna kuni bera, iko na ka, mata ni ko sa ano to na bimanlima. Lady di bakin tononggo na tamago, mele teka po na bito. Usaga di bagi ko may nagimali ono kala ko sampai may bale ale teko ale drop teko matami ko ni baro sanga di style bale mo le ko chirna nungu nganubuli nambimbi ni ngona wakenda may bichi sanda klaket tu na fiji time dona kambimbi ana ngona dona kambimbi menta may engage pati kirna ngase it's cultural for us time Nambera baka me normal tu. Siya nakenda na biwarak. Yan to na yado mayor to ya to nangyari ni Mela. Ya baya na the culture. Dina. O kenda da sinra ni bosa, menda boss tu yan birna ngasi weekenda. Yanda na warak. So nakabaya, mindu chiko na background dala kumikilibiti. Eso se kuko sartu nga biraya. Nirla ko yan ibono ni taka early bindo kay sartu nga baya. Yo, buno man ibin nakata na vital no. Managa sa ibin nakata na vital no. Ay ko sa nagiliyas no to kaya. Nalutaka. Tongo na so nakabaya men de vital no taka. Na training etu, na vibu etu, na nakake etu endara ni vibu kita na bonongo Kaya kamanda nga sikla na bubun na
bosa babalangi. Wasaya tu miki iko na binakatanga na may takataka. Bosa babalangi sa daw. Ayo do kaya. O irman ta kana kime ko matilili usar nan nan bosa babalangi may bekian tan itu ke. Tara, yo ira rana. Kata sabura kay bir babalangi ira talia may meko half may. Yung tabi talo na ronda toro na sa punta binakata na ira toro talaga na sa punta binakata. May buat talaga na nan energy ni na lang may menta makaruti kikenda. Ninda na rani may lakava na wika endangan rewa menda rauki na ninda may lakalaka na bunongo na rani may sautuki na nundambul ni batu balik ke patike may biti. Winaka wakalevu. En wakamadala talanga ia sa mai dawa toka kina na niro vital noa na kawini kua na nondai wasininga na ni maina belonga niu wakawini vinaka tiko be mama ko besi wase langi na nona lomo soli ka rauni mo vital no taki tiko kina na ulu tanga bimbi roni kango na ulu tanga bimbi dondo na nonda ngwale mai na bonoli bongo Amerika ko bambo tendo siama talitunga mai Australia New Zealand so talanga na kai roni dona libulida talitunga ikeri roni dona le bakanga taka talitunga ikeri me kana londa na ngaunai whether you work as a caregiver se ola ko ndona tambana tali venga ravidava na kai bimbi kino ya na ngaunai na nonda ndoka na nonra ngauna oira ka ke robi sureti tugani kina ke bakai tiko so na nomuni bakasama so ambeka na bakatataro ka rauni mai vital no taki tiko na nonde wasini ngona batongo na bia kabini bakarombuka mai na velonga niu be toko ni tiko kina na Connect Fiji Care ni vola mai ni bakota mai na nomuni bakatataro kina radio mbulando bata se be marama ko besi vose langi and a messenger se ratalngani ni mbiuta mai bia una buninda kua tiko talangayani and a messenger vinaka bakalebu mama do tale na kani via wasia ni berni ndor mai bia bakamode take na kavini kua Tenga una wawi vinaka bikindo na radio mbulando bata na ngona vinaka ngo na program vinaka ngo ba ni vinaka kedi chikeni be na baro rong chikumai na toru chikunga ya na kene na kindina nga ni vital nongo na be barara matake na be bakungechi men tora to seva ke na manda kilaka na ni totoka kisara ke na manda bingarai Mgena kai totoka kina na ndakalunga tabakalibu tiko kina na ngole mai kanda mai tau yabu na bono libungo Amerika ni levu na kai wakambimbi tiko i California ni waso tiao na bono libungo California ni levu na kai senga ninda na rawata se na ndau waka drendre taki tu mai na be se Amerika tale so e waka rau taki i California koea ni sa na numa tiko muni ngole me Amerika ni ngole me California sa tungo na ka ni be buke ka rau ni na mai buke kina me mai tau yabu taki tiko nambula na bono libungo Amerika ni bernu ni ngai toso ya ni ngole mai sa tiko ngo marama kovesi na Connect Fiji Care ka wakatanga kina venika Leoni Langi tiko talangana nona Academy ka wakatabuli di tiko kina na veka ke sara en dondonu mo kila bera ni ngai ngole ni kina mona laki really new and along a new va caregiving ka mai vital no te kina ngo vinaka bakalebu mama wakanuni binaka ni na duan madha vinaka dona boni madha vinaka na boni madha ngo Turu rao yung chikorawiki ni Sandren Remai na taka bakit na dono ina the agency lilibre tu sa tao yung tako na marama kurang sa Remai na mga agency ni bukia Ni borro tigongo kena programu warotaki maina vei longa niu kena Connect Fiji Care ena vengarabi nei mama kaubesi ena radio mbulando mata San Francisco e kauti kenda batamai. Samai votungo itini ka walu no miniti me ono na kaloko. Totolo saratiko na toso ni linga ni kaloko i endo vango nea. Totolo na toso ni linga ni kaloko ni totoka tu na toso. Se vadava. Radio Mbulando vata votungo itini ka walu no miniti me ono na kaloko waka mbula tiko yani se venga na longa niu. Ni vili niu tiko kina na kavi ni waka romboka dendai. Sama ngoletan isa nunggu senika
E na muna ngau na lewa ni nonda so enda sa senga sarangan ikla na tabu menda vaka talau taka buka singi lewa taka sa baka kapitang ne ka kuni lo malenga sa tipin dono munua e rauni buka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na vei matangali kaka na tigina me baka na karitua waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bayangani ka ng gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gay baka loka tabiyo ka kena ka uslo surua tatni gelago bata na kena pai ng bani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. E rosaranga no direct message virtual giringa kina bitu sa ibo bitu tolo dio tolo duon limono se
o nga wale sar ngali to miku mena no mota e na dio wale uma Billy Street wea e Santa Rosa, California. E rao talanga ni ruto li dili batakan na kemu katalo wasing lebu sa wanga kabi ya mai Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Dendram beka na ngwala ni kibalilo te rupuko ni oso pakadadaka. Sen drakin-drakitan beka na itos-tos nimbula, kuha ni lenga sinui gawa-gawa. Nana maki mai kina programo warotaki, mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu banua. Ruwa na bima manione na kabini buku lulu bei kemundo e California, bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei kemundo e viti, and a radio bulando wata San Francisco, me kauti kanda wata mai. E senga dina ni karaurawa na daka-daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi, o ia ke tuna kenda tō kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O e kenda tōna senga tiko ni driver, se senga ni waka motoka, kanda o dren-dren na te tō beto seaki, erto sa tō wakarau na Divine Pacific Food Mart, mai Sacramento, merto taladeani na nung ni boli-boli. Rawa-rawa sara, we tartarangayani na taliboni diwan 21-2-diwa-ono-ono Saivarua, merto wakarotaka katalada mai na nung ni boli-boli, ena kenangona totolo tua-tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni Viwan-2-1-2-diwa-ono-ono Saivarua. Erto ngarama talanga ni kanalay waka suburi ani nanomu yaya. May nanondo to stoa kina nomu mate ni katumba. Senga, esan dondi na namaraw kinabaga dhingli wa wakila. Baleta? Kesa mani kadhibi na nongumbula, kemundo sana senga nilenga. Dona senga talanga ni rere walo mase mundo warakati wa nila wundrang-reng. Baleta ni swada kabatu na nongu life insurance policy. Iko da kamu tawa katapya. Sa tumu mantanga na numundrang ay senga tu na nanto pepa. Sa tiko na mate, se senga na pepa, senga na lenga. E se rawa nga ninduwa na nomu life insurance vei Lincoln Heritage Life Insurance. Na kamba nini life insurance ka nga niti kenda vinaka na ito kay kanda sama iwoga tiko-tiko ngoya Amerika. Rawa-rawa sara na baka leo fomo. Text mai kina vasay wawalu, walu wandua, tolu-tolu walu lima, e na kena ituku-tuku matailalay. Ana radio mbulando vata sama e votongo e ono na miniti me ono na kaloko e ka vitiko ni wakarambu kandendai katini ka walu ni singa le vitiko ni wakarawai vikim do me nonda wakanuni bina katiko ani na singa dhoko naki na vuku ni wakawakarau ken singa ni wakadhengu ni mataka au ni taka ni mbulambulu bina katiko ni taka talangani rongo bina katiko ani na mbeo liba ni radio mbulando vata se vinga na vanua ni sema tiko mikina kira itunga ke o ni singa i sema mai wakandua ninge waseto ngayani na nonda bata ngondo ngana like dona share ke rau talanga ni ninge subscribe kina ni to YouTube channel do makasar wakalevu wekem ni na dalata na ni robital no ke mama kobesi na buku ni nonda porokaramu mai na belonga niu au seret kem ni ninge sema yani se ninge subscribe tiko yani kina ni to YouTube channel and do beauty kani kina na porokaramu ke sara do mai rongo ditiko yani na nondi wasini ngona vata na be kavi ni moni tikina wakarambu kambai na tolu kina vitu na kaloko sere katarawa ngona be bakambula tiko ni kina wekem ni ke sara na sema tiko mai na vivono ni vengaravi so na longa niu ke sara oni vili niu tiko kina na kavi vinaka ni wakarambu kan dindai ni mbula vinaka wakambula tiko ani vi pita tokei wakanu ni vinaka tiko ndo siti kumbeka me Utah au ni taka ni leitosa vinaka na kena ngaravi na songo ma Utah wakata na kina vi Melts wakanu ni vinaka tiko ani Melts no mundo babaro tiko kina lako i LA wakata na kina vi Simeli mbula vinaka rombulan na vi tukani senga tala ni ngula da vi tikina e tuate torda ke kimdo ke sarna vakelesi na kandavu stoa ke wakani vi ngunti mandrai ni mataka ni lako ani ni lakiro ke na kandavu stoa boli takito kina na mandrai mai vi JJ's Food Shack wakambula talitinga ni vi anandelai ndombula vinaka mai Sacramento ni taka ni ndombula vinaka tiko wakata nga kina vi kimdo ke sara na sema tiko ngori mai na Zion Shopping Center mai tavua au ni taka ni ndombula vinaka tiko mbula vinaka Solomon i turanga mai muri rakai lalanga vesi ndombula vinaka na sema
sema tiku mai ne kavini kua wakatalanga kena wana nongu favorite turanga nei tatalanga ndua beir nongu favorites Bilson Suai wakanuni vinaka tiku ani nei ta sandendeko ni ali mai wakatalanga kena ve marama nei ta mbula vinaka tuvili ve ramburau wakanuni vinaka tiku ani vikimdo mai Santa Rosa senga talanga ni ngule davitikino Elizabeth wakana nimbula vinaka wakanuni vinaka tiku ani vikimdo mbula vinaka nei la chiletan da veta peli nei tuku vinaka wakalevu na sema tiku mai ne kavini kua wakanuni vinaka tiku ani vikimdo ke sarna vuvale na nei tuku mai mata dau senga talanga ni ngule davitikino Joshua Torda Joe wakanuni vinaka tiku ani vikimdo mai Sacramento vinaka na sema tiku mai ne kavini kua wakatalanga kina ve tukai Benji onu itaka ni ando mbula vinaka tiko senga talanga ni ando ngule davitikino mai Mentika mai Antioch kikimdo ke mai Tracy wakambimbi tiko ve John Tavitin rombula vinaka wakambula talitingani ve Bill Jr. Kuilamu vinaka wakalevu na sema tiko mai mbula vinaka Beta wono kula wakanuni vinaka talitungai ani se vengana vono ni sema tiko mai kina ne kavini kua wakambula talitunga ve Nick Leoni Lange wakanuni vinaka na buku ni venga rabio ni wakaidora tiko ve kamuni na via buli the tiko na dhaka ni caregiving na matangali kongorin tuka na kena faito kena faiwa ni ve tartara ni ke Nick Leoni Lange tiko talanga na messenger na buku ni buli ka wakaidora tiko koe na ve madhawa wakambula talitunga ni ve madha Saukawa Dholata. Mbula vinaka sista, sana nama ki tukani na onda mai sota, wakambula talitungani vitukana tamai mbuna, ni mbula vinaka. Emily wakawale vinaka na sema tiku mai ne kavini kua, wakatala kina ve iri, dhangi ni dholo. Ni mbula vinaka, wakambula talitungani ve tia, lewa tonga, vinaka na sema tiku mai ne kavini kua tia. Bill Jr. Kuilamu, vinaka na sema tiku mai, wakatala kina ve Lasarusa Toke Langi, do talanganu ku favorite na itango, wakambula talitungani ve Timothy Sauleka ni mbula vinaka Feni mbiu mai wai vinaka ni sema tiku mai ne kavini kua wakatala kina ve Mia Sharks ndo mbula vinaka mai San Jose onu itaka ni ndo mbula vinaka tiko wakatala kina ve Lemeki Senimbali ndo mbula vinaka Falena mbula vinaka Fina Ngobu wakanuni vinaka tukani mai bingor tabua onu itaka ni ndo mbula vinaka tiko lolo mai ve Neki Momo wakatala kina ve Kelera na Sovi ndo mbula talanga mai San Jose Ananda Muni vinaka na sema tiku mai ne kavini kua wakatala kina ve Anambatamba mbula J Habib vinaka na sema tiku mai ne kavini kua Nia Tamba Kaudhoro ndo mbula vinaka Sera Tui Vasu na Vitini ndo mbula vinaka wakalevu na sema tiku mai wakatala kina ve Marama Tau Aliti Tuinraki wakanuni vinaka tiku ani ve Kimoni and who are we? Yambaki Osborne vinaka na sema tiku mai ne kavini kua onu itaka ni ndo mbula vinaka tiku senga tala ningula davitikino sista Suliana na Novu Ului ndo mbula wakanuni vinaka tikani vikimdo mai San Jose na kavini kua kono ve wakambula talitunga kina ve marama na ita na itauke ni City Level San Francisco di Lady D ni mbula vinaka Kwamba lavu eri vai
na dhavu I kalawa kei Mrs. Titilea na itini. Vei talanota ki kena na ulu tanga bimbi ka daun rendre na kena vei talanota ki sewa sei ana matana lewu. Ulu tanga ni tosu ki liu. Vei wakongeti ka dau vei la beti. Rongode na vei kavi ni tu siti ni sivu na tini karoa na tini kalima na miniti vei kemando I viti. Sivu na lima na tini kalima na miniti vei kemando I California ana vei singa moniti. Ana vei tau koni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Rongode ana Radio Bulundong Wata San Francisco me kauti kenda wata mai. Dendren beka na wala ni kibalilo tero puko ni oso pakadadaka. Sen drakin-drakita beka na tos ni mbula. Kuo ni lenga sinui gawa-gawa. Nana maki mai kena programa warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rongode na vima manione na kabini buku lulu bei kemando I California. Vima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei kemando I viti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. Awa wili kay sotale na itukutuku o lewa sangara. Kabagatarungi reso. Kau manitaura sara endua na lave-lave ni endua na bagandindi kay kayadana. Na itukuni kay matabatudo. Era to wabala eso na turanga kay na maramanindere. Ako wata kaya na ibagandinindi na eso. Me toko na nanondo to italano. Nigay nama kamay na toso ningaw na kay City Veni Raturlan and a racing of Bukalulu ni Sibu na ba and a tini na maniti. E viti ni Sibu na tini kadua and a tini na maniti. Nama kamay and a radio bulando wata San Francisco. Mikauti kanda watamay. E senga dina ni karaurawa na daka-daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O kenda tona senga tiko ni driver se senga ni waka motoka kandau dren-dren na tutu beto seki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto taladeani na nung ni boli-boli. Rawa-rawa sara. Witar-tar ngayani na taliboni diwan 21-12-ono Saivarua. Merto bakarotaka katalada may nanong ni boli-boli na kinagona totolo tutua. Divine Pacific Food Mart. Viturua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni Viwan 21-12-ono Saivarua. Ertong garap talangan ikanalay waka suburian ni nanomu yaya. May nanondo to stoa kinanomu mati ni katumba. Radio Bulando Wata me kauti kenda wata mai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wase yani. Além de navegar mondaru mai sotabata. Awasenga ni tanra. Yato mendua na buana Kumua sireki mai Sengande merua na madawa Maitabuki na utoku Inaitobo ninondaru daulasa Ena soda ngauna Ikondau
sere Minonggutan rezekimu ibakanan bumi Deitiko alongu Isalewani senga nitabuki Minomuna kalongata Ulambalabu morawata nobuli Minomuna kalongata Ulambalabu morawata nobuli Minomuna kalongata Ulambalabu morawata nobuli Toka nei tavi se roia mai vi Steve Hitley ve wakamaru tekitiko ani ane kavi ni wakarombuka and then dai ne katini ka walu ni singa ni vuloko sita wakanuni wana katiko ani wakambula tali tungani ve kimnina singa isema bo tiko mai ve kimni oni ngeli rongoda tiko bakana non dei wasi ningo no watongo na ngono ni ngeli rongoda kina vinaka na sema tiko mai kere tunga kera ni ngai wasi atonga ani na non do watongo na radio Mbulando Wata kera utelngani ni sikova yani na YouTube channel Radio Mbulando Wata YouTube ndo mbiutiko ni kina na be porokaramu kede sara ndo mai rongodi tiko yani na nonde wasininga na vata na be kavini moni tikina wakarombuka mai na tolu kina vitu na kaloko ena neto ngauna California. Au tuku ni tingomba leta ni wanoli mandangango Amerika ndui tu na ngaunai. Sana wanua kito weisibi kina na tolu na yaua, sana wanua na rua na yaua, sana wanua kito weisibi tiko kina ena ndua na yaua. Iyo tiko wata kethenga ena wanua lewongo Amerika. Tiko na wanongo Amerika au bia kana numi tunga yani ngo endo na ulutanga ke ro sabe tal no sar tiko me kina bakalebu ke tupe do wese tali tunga ni kina bakalebu ena nonda bata batongo na nonda ganga roni tiko veira na ndombu tako au sianga ni tuku na tiko ngo veira na ndombu tako ena kila korantu erlak nga yani rambasu ka nonda vali na nonda motokare limbu tako dina nga ni bakan dina takitiko na ngono ngo ni sa toso daki tunga na lebu ni butako e ado abo kitiko na vivo no ke de sar endo bakitiko tiko kina sianga ni tukuna tikongo na butako ya tikunga na butako matanga vaya wekito matanga me vale kito sando ganga roni seranga bakabinaka me dueduri tumba loka sartinga na katumba na nito garachi me songa na garachi loka talitung matanga na katumba ninda dure ni na garachi melenta senga tuni kila sonangona to ngule daba tu ni tondo laba tunga na garachi rau na non raduru mai na butako vakandina dina takitiko ni toso daki talitunga na wili ni butako bao ya na butako tukuna tiko ni kan tondonu menda sana yanre rabi sartikina vakalebu na butako en taliboni kavakatel ngakina en nonda lakwani menda liboli na kana butako dina nonda ID vakatel ngakina na nomu debit cards and credit card na vika vao ya sa rau sartungani butako ada uir nonda butako ka wakandina takitalitunga da rongo da tigo bakalebu na rongo na nonda besi burbura ni toso daki tiko na butako vaoya karato beba kana numi tiko ni kina na tambana ni FBI o yando na kamenda na gangaro ni tiko kina ke wakanda liboli wakanga taka tiko na mukad na numa tiko mo na kila mo na tudake na bono tudake kina me kota lindu era ni reida yani na namba na nomu pin namba i kombiuta do mandanga na kao yani ko na liboli tiko mo wakanga taka na nomu kad o wakanga taka umbi o tortonga ni ngo vango baleta ni levu na kad kila iko na bita ni vango na nomu kade ona bita se so koe vinaka sara iko o davango o sangule davatala kena tuktukuni o iko na ona bita ngani vango na nomu kado tabaranga ni daki sana turna na nomu na information ena kade ya senga ni ndona kena lenga iyo na kairi tuktukuni tiko na tambana ni FBI bera mandanga ni kombiuta na nomu kad mo soma na davanga iko soma boli na leva katao benisini se boli na stoa e senga sartunga na kena lenga me kotora na nomu Senga sartunga ni dona lenga motora na terminal, payment terminal. Motora mo yabalata mo reda ni dei tiko e senga ni abavala tiko se baka me kakasuru tu dona yasana balata ke baka vaya ke ni balambale air na dobuta ko rambita tiko ya ni dake se rasa laki se mata tiko ni kina na nonra misini uira karau ni na tora tiko na nomo debit cards na nomo credit cards na davangai computer kina mo boli kina
Iana kaere tō e waka na numi tiku mai kina na FBI, men tana ngangaro ni tikina waka bimbingo na moni māthao, lebu na boli, lebu na nanda tō beto se aki, ka sa waka nuni tiku na Radio Mbulando wata ni tō na sandu se ama tiku mai, tō na wakaanga taka tiku, tō na mure tiku, tō na rauni nandau na numa tiku na veka ke the sara ki rondo mai wase tiku yani, e na nanda wata watango, me rauni na wewu ke tiku, e na nanda tatango ma ki tiku na visinga, na nanda sanga tiku men na sasamba itu mai na veka so e rauni nei ado wakambibi tiku matangango na butako, hackers, identity theft, kona kake de vango, e sa senga nindondo me tō kurambui taka tiku kia wakai ado. Mbole te ana kai sai ado tu e na nonda burawura e na ngonongo ai. Siwatonga na ono e na tinika vitu na miniti vinaka na sema tiku mai na kawini kua, mbula vinaka nei ta, sa andende koni ali mai, esi tere matalau vinaka na sema tiku mai, e na kawini kua wakatanga kina ve leisa nimbale, Dau mbula vinaka mai no sorry, mbula vinaka di Lady D, vinaka na sema tiku mai na kawini kua, wakatanga kina ve master pete nei tini, dau mbula mai no vato, wakanuni vinaka tuka ani viki mundo, na kawini kua, senga tangla ni ngula davitiki no Simeone Vinavila Kemba. Ni mbula vinaka Simeone ni sema tiku mbeka mai vei, wakambibi tali tungana vina no miongo, ve Koko, na ivaluvo, mbula vinaka Koko, thank you for tuning in, wakambula tali tungani ve Mere Saturu, ni mbula vinaka maramatau, wakatanga kina ve Mbui Salakatia, do mbula vinaka wakanuni vinaka tiku yani, na waka rau kina lotu ni mataka. Lotu ni tikina ko matuku, vekim do kede sarna matuku, vekim do nube seama tiku ani matuku, lotu ni tikina ni mataka, na waka iduru tiku na non-retobal ni lotu na CMF mai Santa Rosa. Tukutunga o tura rau ni na tiku na tinikan do na kaloko na mataka. Dina mbeka ya Mbui, kera nge wakantondon teki o mai ke wakaudala, wakambula talitunga ni ve Tuvili, ke Tuvili ve rambu-raungo ndo na marama nei tā wiki mdo na redhe tiku na Tuvili ndo ngena numi tiku ni tūranga nei tā seanga marama nei tā wakambula tingani wiki mdo wakatalanga kina ve Rakai lalanga vesi ni mbula vinaka Rakai vinaka wakalevu na seama tiku mai na kawini wakarambu kai dendai singa levu tiku mbaka ni wakaruai wiki mdo vinaka wakalevu taronga tiku mai marama ni vei o iau mai bulia ono kandavu. Dau mbula vinaka. Wakambula talitunga yani ve Meli ki taufa. Ni mbula vinaka. Wakanuni vinaka tungani ve Kimdo. Wakatala kena ve Pita Tokei. Wakanuni vinaka talitunga yani. Sa tungori ve. Wakambula talitungani ve Teli Tapele. Ni mbula vinaka. Mbula vinaka i ondona singa ngai dhawiri talani ve Kimdo na ve tukani mai Pedaluma. Sime mbula vinaka Sime. Wakanuni vinaka talitungani ve Kimrau. Na kavi vinaka ni wakarambu kaindendai.
JJ's Food Shack. E tiku kedi kina na kakana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi na dalo se tapioca. Na kakana boka malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talangana non to specials and the lomo ni madawa. Dau tamba and na Facebook. Na doi ni tiwa ya na pani mandrai pai kay na bungatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talaga nito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Giritirto sana kinavitu sa mabitu tolo vio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nungu chisu nungu banua.
Dorongo de na vima mani ono kina vitu ene kawni bugululu we kemadawe California. We mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemadawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongovi ene radio bulan do vata San Francisco me kauti kenda vata mai. E lewu tu na vima tanggali life insurance e Amerika. Ka lewu talanga na kena itu. Ia na Lincoln Heritage Life Insurance yang niti kenda po binaka na ito kay kanda sa may buhay tiga-tiga na buno le mungo. Kaya wala may wangande, sa may buhay tiga-tiga tunday. O tawi matitiko si Sen. Raw sara na mga leofo. Katiko talanga na ilawi maruroy. Lincoln Heritage Life Insurance. Nakama ni dondo nga daw sa mga claim. And na loma ni rosa nga bulu ka pa na yawa kasama niya na lenga isang oti karuan na yung bag. Sigaw mo na website ko itong gori sa text by kinabasi ng walu-walu-walu-walu tolu-tolu-walu-lima e na kinay tugu-tugu matay na lang. Lincoln Heritage Life Insurance. Nonda biti ke ngasi ni buli paulange reki rungodi ena 5 na kaloko ena kabini lotule ve kemundo e Amerika tini karona kaloko ena singale buli bakarombo ve kemundo mai viti ena radio bulan tua bata San Francisco me kauti kenda bata Senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana na ika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tini bulu makau we kenda tona senga tiko ni driver se senga ni waka motoka kandau dren na tutu beto seaki erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nom ni boli rawa sara we tartarngayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada mai na nung ni boli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart. Viturua Diwa Walu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni Diwa ono toluwa diwa ono saibarua. Erto ngarap talangan ni kena lewa suburi ani nanomu yaya. Mai na nondor tostoa kena nomu mate ni katumba. Radio Bulan Dua Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki pura-pura sema mai ngai wose yani. Now, Lord, my need.
Ia sandi na sara, ke tolo na ngauna me una reithi ke muni sa mai balolo ali tungane wakanananu na tomo i turanga nei tā, se Mikeli, mai veratau na Kambuni Ndele Kande. Mai voto kina goe rua sanga vulu ka ono na miniti me vitu na kaloko. Ena kawi vinaka ni wakarombuka ndendai au ni taka. Ni rango vinaka tuku yani na mbio liva ni radio mbulando vata, se vinga na vanua ni se amatiku mai kina. Ena kawi vinaka ni kua singa levu tiko ni wakarawai viki mdo mai vanua, wakanuni vinaka ena singa ni dhokonaki. Tosa vinaka tiko, wakasinga libu taki tiku mbeka ngore na sasalu ni waitui, ia vinaka na kadhi. Nanda wasiningona, oti ni wasiningona ni rongo mai wal ni songo, ene kavi ni kua, vi sureti raramba tiko ngā, ke na The Count Drabe USA Barbecue, ndua tiko na sasanga ni komuni lawango, wakaidhuru tiko ni mataka, wakarawai ni katini kadhiu ni singa, tini na kaloko ni mataka kina ono na kaloko ne kavi, ena wakaidhuru tiko na Rincon Valley Community Park. 5108 Badger Road, Santa Rosa. Na leo tiko ni veletingo, done bakarau, na lamb chops, na ika, na toa, na sausage, potato salad, vegetable salad, dessert, fruits and drinks. Wasanga bulu nandola, done bakarau ea. Muria talitunga na volleyball, ke na veka taliso, erto sa bakarau takatiko na The Count Drabe USA, vesure tiraramba tiko ene ave. Kia mani ke de sara, na taliboni, Weke mnina bia be tartarani ke ratou, ena buku ni wakatataro e so, raunio ni be tartarani ke sofa, ena talibo ni vitu, saiba vitu, tolu lima dhiwa, walu dhiwa ono wa. Sofa, talibo ni vitu, saiba vitu, ono, ni bosatia vitu, saiba vitu, tolu lima dhiwa, walu dhiwa ono wa. Tukutuku katarawa, ni mataka talinga lewu saratunga na songo, ena wakaidhuru tiku ni mataka, berni ungu le dhawa, ngonga iadhu tunga mai bio ni kua na lotu ni tiki no matuku, ena wakaidhuru tiku ni mataka talinga, wakarawai ni katini kadhiu ni singa, wakaidhuru tiku mai na, ena nonruto wani lotu na CMF tiku butiko, ngoa na CMF i Santa Rosa, ena tiku butiko ena tini kandua na kaloko, ena mataka. Mai Santa Rosa talinga, ni mataka, ena wakaidhuru talitunga kina na fundraisings ena First United Methodist Church of Santa Rosa fundraising member leta tiko nga na kena na sasanga ni kena wakayaya takitiko na walimbula libu mai suba sena CWM ena wakaidhuru talitunga ni mataka weke mnina sembera tiko ni bolia na nomini tikite $5 na idhurudhuru $5 na idhurudhuru ena wakaidhuru tiko ena Rua Ndua Lima Saiba Giffen Avenue Santa Rosa Rua Ndua Lima Saiba Giffen Avenue Santa Rosa tiko butiko na sasanga ni komuni lawango sena charity event ongo ena teko butaki tiko ena ndua na kaloko ne singalebu kina 5 na kaloko ne kabi ndua na kaloko ne singalebu kina 5 na kaloko ene kabi ena $5 na idhurudhuru sena ai sauni tikite libu talinga na kair to wakarota tiko me wakane wakasinga lebu ke na wakarita ki vuki erto sena wakatasusu mbak erto wakarota tiko rongo dani erto buli me katalitunga na ngone ma tebina kana $5 go ia esenga ni alani na $5 na soli ke wakao ni sa wakongeti me sivia na $5 na nomini soli na vuku ni sanga ngo me baleta na kena wakayaya taki na walimbula liu mai suba na dola tu na kato mbeka ni soli se na vokete se na mbausi se na dhavanga aruto wakarota katiko ke wakao ni sa wakongeti me na liu dhaki na nomini soli mai na $5 ni mataka talanga wakarawai na katini kadhiu ni singa na wakaidhuri talitunga mai Santa Rosa goe ne ka ba to sana kila vina katiko to kila ke tiko i na vanua ya ye kim dona senga tiko ni se kila na ndua ni basotia tolu ndua lima ndua 3151 4th Street Santa Rosa wakaidhuri talitunga kina na Ondo Foundation USA soli wakayaya takitiko na nondra oira ke na ngoni buli na tini ka rua na korni buli mai na Sano Kandabu ngona Honor Foundation USA na kena soli ngona wakaidhuru tiko ni mataka teka butiko na tolu na kaloka ne kavi kena tukutuku matela live ke mni na buku ni wakatataro raunio ninge vetartareani ke ndidhimba mbola mbiu na talibo ni basa iwa walu vitu lima tolu vitu rua tolu seke anasa korita mana na vitu saiba vitu rua walu rua saiba tolu vitu
Tukutuku kataraba membaleta tiko ngana non reto na maru takatiko baka na numa tiko na ka vitu sanga bulu kalima ni ambaki ni korni buli na Andi the Combao School Vitu Lima Island Night Glamorous Vitu Lima Island Night na baka idura tiko na baka rawai mayongo na ikaru sanga bulu kaono ni singa ni bulu ako sita baka idura tiko na Friedman Event Center tiko bu tiko na songo na tolu na kaloka na kaviki na tini na kaloka na mbongi $200 idura turu o katalitunga kina na baka kavi Island Menu Dinner and Drinks live entertainment, DJ, and so much more. Tukutuku matela lai raun yuninge vetartareani ke mero ni mbola, a te adadavu se o laisane ken rambuka, bitukani na tikin duongo, and nonda to watawatango na radio mbulando wata. O tiu tingani tukutuku, e adorati kumaina nonda I ronga mai walni songo, and e kavini kua, Membaleta tiu ngana singa ki te lewu, e ana wakaiduru tiu na matai ka rua ke ne ka tolu ni singa. Di bulu September, madha rua mai ngo, wakaiduru tiu mai Hawaii, tika tiu na songo, e na kavini wakarambuka ne matai ni singa, e na buko ni wakaiduru tiu na mbose, wakambaki se na annual general meeting, tika tiu na vitu na kaloko na kavi, mai na Laie Shopping Center, o tia na wakarawai, tika na songo na tini na kaloka na mataka ki na wana kaloka na kavi, na wakaiduru tika na soli, gaila ki tini tiko na songo na wakarawai, na ono na kaloka na kavi, tika tiko kina na banquet da nisi waka kavi, erto sa wakarota katu, na komiti karto mbito wata tiko, serto didi waka tiko na singa ki te lewu, tikiti an $200, e wakaiduru tiko ya na Honolulu Suite Second Floor Tapatawa mai na Hawaiian Village Waikiki. Singa tambo ni ka tolu ni singa, o te titiko ni singa ni songo, wakaiduru tiko na loto da kobata, loto ni vitalatala, e na rua na kaloko e na kavi ni singa tambo, na ka tolu ni singa, wakaiduru tiko na Kahuku United Methodist Church. Se mani songo dhawan do lewena tiko, sendo se ngai navu tiko kina, kela ni songo keve, e tiko na kia ni naki, Tawanga keni naki. Kani bibuke se tawambeka na nomu do I tuwa do vina kata mena wakatetea ni na keni tukutuku se mena mai kadhiwaki se ngani saumi kina ndona ka nenge wakotanga mai kina radio mbulando wata mena mai kadhiwaki tiku ani kina rau talangani ni wakota mai biau una buninda kua se vei tupe pedeli mails na novo e na Facebook Messenger se vei tali matkimbau rau ni na wakota tali tungani kina na I tukutuku mena mai kadhiwaki tiku ani e na nonda I wasiningo na wata e na rongo mai walni songo radio mbulando wata ni sawatongo e tini ka walu na miniti me vitu na kaloko waka nuini wina ka tiko yani se vingana vanua o ni se amatiko mai kina e ne kawini kua o ni takani o ni mbula wina ka tiko kau bia na bewa tai tiko e na sere katarawango vi kimdo ke de sara na se amatiko mai e na kawini kua e na vevano e so ni se amatiko mai kina waka nuini wina ka ni rongo wina ka tiko yani na mbioli waliba ni radio mbulando wata kau na via wina numitiko e na sere katarawango vi Katie Mere bula wina ka Katie Mere bula wina ka Karlaini Leonin Benga wina ka wakaliwa na se amatiko mai Korvuto ba e na kawini kua au waka mbula talitungani vitarai wasa se niu ni mbula vinaka se stavo ki raf wakatela kina vini mua marida koritamana do mbula vinaka rombula mai nandawa mbula vinaka mele ki heri wakatela kina vikimdo ke de sara na matapu vale na lodo do waka rotigo kina nomdo sota na kavini kua au sa waka nuni vinaka tikani na sota mai na rere, ndo sa mangu sa tiu kinangori. Wakambula talitingani vi asina te kurusinga ni mbula vinaka chone mbati wale. Vengana vono ni se amatiko mai kina ena kavini kua. Vena numi talitingani na serengo. Ka wakambimbi tiko. Vekimra na marama ka wambuta sa liwasar na vanua, liwa na sangata na city liwa go San Francisco. Rosambu kila vinaka toka. Rambula vinaka neila tiletan da veta. Sengatala ni ngule da vitikino di Lady D. Ka waka Bimbi tiko na bina numiongo, bikim ke de sara na sema tiko mai yongori, mai na toko anga mai lo toka, bina numitiko anio SD mbale na ngasau, ane kavini kua. Waini matangu
setaba Sumbogu la vali Veicole yandindo domo Au bakana wanga e boda ni kovoro voro laka Tabulina buna no guda Ukuda butakiko Kusame baka buna no gudu Ingawa ngawa kaririko Ni Michael di tani ya sangu na kilo ya rongarano Isaya di na domo sararuti ya na nongu maya moro Isaya di na domo sararuti ya na nongu maya moro Isaya di na domo sararuti ya na nongu maya moro Isaya di na domo Radio Bulan dua bata mai verton mata serre ni mati valu ni vano lamani viti
Ni talanoa ni kena dhori tiko na salu-salu sama i voto kina goe 8 miniti me vitu na kaloko. Vinaka na sema tiko mai kina nonde wasi ni ngona vata ne kavi vinaka ni koa sa wakarau mai dhava tiko ngoa na nonda ngauna i sanga na lenga ni sema tiko ngā mai malata ni wikimnia na dhalata na teke wuni nonda ngona vata ne kavi ni koa rau ni ngili rongo da tale ana kai tali tukina na toso tini ngauna toso vata tukina mona liva na technology ni rau ni ngili rongo da ngona ngā o ni ngā lala kina, ka wakatala kina na bi programo ke sara, endo mai lewe ana tiko yani na nondi wasi ni ngona vata, ana via kavini moni tiki na wakarombuka mai na tolo kina vitu na kaloko, rauni ni ngele rongo de tiko yani kina ana YouTube channel, o ana Radio Mbulandua Vata, YouTube, endo mi tiko yani kina na bi programo ke sara, endo mai rongo de tiko yani ana nondi wasi ni ngona vata, ana Radio Mbulandua Vata. Ana sere katarawango o teo tali tungani nonda sere ni vena numi ana kavini kua kono via wakambula tiko mantangani kina we kemu ni keve sara na marau taka tiko ni koa na e dhava tiko mai ni koa e ndua tale na nomu ni ambaki ni mbula. Kalibu tiko na wakawini vinaka ni soli tiko e ndua tale na singa, ndua tale na ambaki vou, soli tiko na idhengu ni mbula se vadhava. Ko ngā ia ndua na nungu wasa tali take ondo tali taka kondo wasea waso mao ia ndua na wasa ndua tuko na wakalevu o Sylvester Stallone, ni kele koe wakawinaka e nai ale ana Rambo ka wakarita ki kina do tukono koe. As long as you're still breathing, your story isn't over. Koea, se soli tiko nei dhengu ni mbula, sinta sa sanga tiko ngā tomani tiko ngā ni tostosa waka nui vinaka tiko yani, we ngana wanoa ni sema tiko me kina nei kawini kua, na sere, katarawango, o tiuti tiko ni nonda sere ni vena numi nei kawini kua, kauna via waka mbula tiko ni kina, we dhaka mbiu mai wine, do mbula vinaka mai Sacramento, we kimdo ke sara no wake lesi ni ndua Vata Club, waka nui vinaka tiko yani we kimdo e na moni madhango, wakatala kina vei taraivo sa se niu ni mbula vinaka na sema tiko mai dholo i suva, senga tala ni kule dhavi tiki no sere ima ika ni konda isa, vinaka wakalivu na sema tiko mai dholo i suva, wakambula tali tunga yani, mbula vinaka Katie Mere, maramatau ni mbula vinaka, Karolaini Lewa ni mbenga, vinaka na sema tiko mai Korovuto, wakatala kina vei taraivo sa se niu Vuki Raf, ke kiomni ke de sara na dhava tiko mai ni kua ndua tale na nomani ambaki ni mbula, happy birthday.
Isa na watu ngone a era sana mbese takiko kede saranga. Kia whakaili utiko no musese rauraua wo ki tiko Radio Mbula ndo vata sa vitu ndonu na kaloko sa mai dhawa talitunga kiana no de wasining ona vata ene kavi menaka ni wakarombuka ndendai onu itaka nindana sangani sese raurau tiko. Wakaduni menaka tiko yani se venga na vono ni se amatiko mai kina ene kavi ni kua onu itaka nina maroi tiko na mbula se dhawa ngai no muni tuba tiko ene muani madhango kau wakaduni menaka tu yani nina tosa menaka kede tiko na tuba ene veo ngai so na vi songo so na sota wakamata buvali na ngunu sende vi kimdo mai na Ndua Vata Club mai Sacramento wakatalanga kina vi kimdo kede sara mai na Lawara na vukuni no mdo ngunu sende talitunga mai na Ndua Vata Club au sa wakunduni vinaka tiko yani kina wakunduni vinaka vi kimdo na lako sombui LA vi kimdo na tiko ngwari mai na Deva ki California Northern California na Southern California wakunduni vinaka tiko yani vi kimdo ene kavini kua na muni tokani ngo una vuninda kua ndananga me verongo dindomo talitiko ene kavini moniti vedavuna ngono ya ni te wakadhengu takomanda.
wangi